តោះយើងនឹងនិយាយអំពី Docker អញ្ចឹងយើងជា developer យើងត្រូវយល់ដឹងអំពី Docker នេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ deployment របស់យើងទាំងធ្វើការ manage នៅ state deployment មាន testing មាន QA មានអីចឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទាក់ទងទៅនឹងវាអាច scalability វាអាចមានអ្នកអត់ conflict នៅ environment របស់ application យើងហើយយើងអាចយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងបានដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើង run នៅ PC យើងដាក់ទៅលើ PC អ្នកផ្សេងក៏វា run ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ detail នៅ Docker អញ្ចឹង Docker គឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ build ជា image file នេះមាន image នេះជាទម្រង់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹង image វាបែងចែកជាពីរគឺជា image ដែលយើង pull យកមកប្រើប្រាស់ដែលដូចឧទាហរណ៍ដូច image របស់Postgres MySQL ឬក៏ Nginx Redis អានោះគឺជា application របស់គេ build នៅលើ Docker Hub តើមកយើង pull យក image ហ្នឹងយកមក run នៅលើ computer យើង Docker desktop យើងប្រើ Docker desktop ដើម្បី run អញ្ចឹងមួយទៀតគឺ application ដែលយើងធ្វើការ build ជា image ដែរឧទាហរណ៍ថាយើងមានបច្ចេកជាមួយនឹង API Spring Boot អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត build វាជា image បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ develop ហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការ image build image ហ្នឹងបានហើយយើងត្រូវ run វាហើយយើងត្រូវ run នៅក្នុង container run ចូលទៅក្នុង container អញ្ចឹងមានថា container អាច run ពី run image ហ្នឹងចាប់ពី1ឡើងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើល key feature វាដូចខ្ញុំនិយាយមិញត្រួសដែរវាមានធំចំនួន4គឺ resource efficiency វាទាក់ទងទៅនឹងការ conflict resource ឧទាហរណ៍ថាយើងមានពពួក configuration file environment system ហើយយើងដាក់យើងដាក់ config file ដូចជា config file ទាក់ទងទៅនឹងYML configuration database ឬក៏ configuration នៃ application យើងឲ្យវាស្គាល់គ្នាជាមួយនឹង application ផ្សេងទៀតហើយទាក់ទងទៅនឹងពពួក access file read write file ហ្នឹងគេមាន path access យើងមាន path អីត្រឹមត្រូវនៅក្នុង image គេហ្នឹងគេមាន directory គេត្រឹមត្រូវមិនវាឧទាហរណ៍មករបស់យើងវិញបើយើងធ្លាប់តែប្រើ application build ជា file អញ្ចឹង run នៅលើ computer យើងត្រូវតែមាន JDK ហើយនឹងមានenvironment file ហៅ config file ហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវ require ត្រូវមានដើម្បី run នៅ application ហ្នឹងដែរហើយប្រកាសថាវានឹងដើរត្រឹមត្រូវទៀតអូខេអញ្ចឹងបើយើងយក application ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅលើ computer ផ្សេងឬក៏ដាក់នៅលើ server យើងត្រូវ config អាពួកហ្នឹងដែរមែនទេយើងត្រូវទៅឡើង JDK ទៅឡើង Java ហ្នឹងណាហើយនឹងពពួក config file ដាក់ចូលក្នុង application ហ្នឹងហើយដាក់ run នៅក្នុង server ឬក៏ computer អ្នកផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានដើរដូចគ្នាប៉ុន្តែ concept របស់ Docker អត់ទេយើង build ជា Docker image ហ្នឹងដើម្បី run គ្រប់ platform ឬក៏គ្រប់ computer ផ្សេងអាច run បានតែយើង run នៅកន្លែងផ្សេង computer ផ្សេងគឺដើរដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺវា feature វាគឺសំខាន់កន្លែងហ្នឹងឯងតែថាក្នុងការ development ហើយនឹងកន្លែងយើង move state area ទៅ testing ឬក៏ production អញ្ចឹងទៅទី2ទាក់ទងនឹង scalability មានន័យថាយើងបង្កើតជា image អញ្ចឹងយើងត្រូវការ scale វាយើង run ជា container តែមកយើងអាចធ្វើការជាមួយពួក Kubernetes ពួកអីណានៅក្នុង platform របស់ពួក open source មួយចំនួនឬក៏ server ហ្នឹងគេមានកន្លែង manage នៅ
cái mình technology mình này image nó là mấy scale một lại vì image nó mũi tới tràn ok trong như scale bán hay để tao là năng development có bị sửaតាមដែរភាសាអីយើងបំបែងចែកជាមួយជាកញ្ចក់ជា image មួយ application មួយចឹងក្នុង container ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ manage image ហ្នឹងរៀងៗខ្លួនចឹងយើងងាយស្រួល manage គឺយើងធ្វើជាមួយពួក macro service Docker នេះគឺ the base អូខេចឹងportability នេះកន្លែងនេះយើងមិនថាយើងយក move ទៅណាក៏បានងាយស្រួលយើងត្រូវការ move វាអត់ខ្វល់យើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងណាហើយវាជា isolation ចំណុចទី4 isolation បានន័យថាវាមានតែមួយគេថាវាអត់ពឹងលើផ្សេងនេះវាបានថាវាជាតែមួយហ្នឹង image តែមួយហ្នឹងវាមានក្នុងហ្នឹងវាមានមួយ asset វាស្រេចមានទាំង dependency ពួក env environment system ហ្នឹងហើយក៏ពួក source code អីនៅក្នុងហ្នឹងមាន asset មាន configuration នៃក្នុង image ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយកទៅដល់យកទៅ run ទៅដើម្បីឲ្យស្គាល់គ្នាយើង run វាតាម infrastructure យ៉ាងដែរអញ្ចឹងបើយើងមានច្រើនយើងបង្កើតជា macro service តាមរយៈ Docker នឹងដូចគ្នាមានមួយ service មួយ image អញ្ចឹងទៅហើយយើងផ្ដុំគ្នាជា component ហ្នឹងដូចយើងនេះឥឡូវខ្ញុំសុំចូលទៅកាន់ Docker desktop មកនេះ container ហ្នឹងអញ្ចឹង container មាន image ច្រើនអូខេអញ្ចឹង feature វាប៉ុណ្្នឹងឯងតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលតម្រង់ទៅមើលអនុវត្តណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើនៅ Docker desktop សម្រាប់ development លើ PC យើងអូខេអញ្ចឹងវាមាន image ខ្ញុំនិយាយជា2មិញមាន image បែងចែកជា2 image របស់គេស្រាប់យើង pull មកប្រើហើយនឹង image ដែលយើងទៅសេជា code ហ្នឹងយើងអត់គិតថាភាសាអីផ្សេងទេគឺដាក់ចូលមកគឺវាស្គាល់ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងតោះជំហានដំបូងយើងត្រូវប្រើ comment ឬប្រើ comment យើងអាចបើកនៅក្នុង CMD នេះក៏បានបើខ្ញុំប្រើនៅក្នុងនេះឬក៏ប្រើ Gitbase ក៏បានដែរយើងប្រើនេះទៅអញ្ចឹងយើង switch ទៅ terminal Gitbase មកអញ្ចឹង command វាគឺ Docker ហើយយើងចង់ដឹងថាយើងមាន image អត់យើង Docker image អញ្ចឹងយើងមានណា image ដែលខ្ញុំធ្លាប់ build នេះខ្ញុំធ្លាប់ build ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអូខេចាំតិចអូខេយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ testing ឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើបញ្ចេញ example មួយការ build image អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសរសេរខ្ញុំសម្រើសភាសា Java យើងសរសេរមួយ Java Spring Boot ហើយនឹង connect ទៅកាន់ database នេះខ្ញុំសូមប្រើ Postgres អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាច pull នៅ Postgres យើងមកប្រើពី Docker Hub មកបានណាអញ្ចឹងយើងបើកទៅកាន់ Docker Hub មកក្នុងហ្នឹងវាមានimage ដែលគេ build ដាក់យើងប្រើណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ការយើងប្រើដំបូងយើង basic ការយើងរៀនណាយើងទាញយើង install យើង download នៅ XAMPP ដើម្បីrun នេះគេ run MySQL ចឹងនេះវាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាជាទម្រង់ image file យើងក្រ pull វាមកដើម្បី run ចឹងយើងទៅមើលនេះវានេះ hub ខ្ញុំនេះមកវាចេញទម្រង់ចេះចឹងនេះយើងមាន image ច្រើនមានថាវាមាន official នេះ Docker official image ចឹងមាន engine H អីចឹងទៅ alpha ស្អីណានេះMySQL ចឹងយើងលេងប្រើ XAMPP យើង pull យកមកប្រើ MongoDB តោះចឹងខ្ញុំសំប្រើ Postgres
chẳng nè comment với nhưng vô anh ấy dân pra ấy các bạn đấy slideเลยchẳng pra version thì chẳng như miền thầy thấy cái chia version này chẳng alpine chẳng như xong bênนี้chẳng như ai run nè cái ai play ní run tới về run rồi là vậy tay dân còn chấm dân pra comment đấy ta chẳng làm bậy install quá dân pra docker pull nó mình sẽ tiền máu tiền mình nè tiền bị GitHub chẳng tiền phí image biết 10 cái hoặc cái này down vô image nó down tiền vô image thì máu hãy check phí thầy nó nhân pra này nhân vô hàng chân xe bảo ở hàng khó thấy trong những enter mà bây giờ nó pull image nó bị registry bỏ GitHub GitHub đọc cả hạp trên những trang để nó sử dụng image những từ bán pull sạch sẽ trong những pra docker image này là 70 những đòn tiết trong bên nào lừa cái nè dân pull mà nhận take alpine hoặc cái alpine này nè pi 8.1 pi 8.1 MB chẳng dân pull nó dân ban từ image như là tầm anh rằng thế chẳng dân ai pra comment sầm rạp ràn vía này nhưng pra docker run đọc đi tệ tôn nằm múa nhưng đã thành ném Postgres đã chắc các bạn này hay đọ dương port đọ phí mà nằm port trong portยังไง đặt chảy máu port với cứ 4 sạc pì 4 sạc pì lại làm chắc hơi đọ environment đọ ý nó đọ ý Postgres Postgres user ta bắt dương ở đi comment là sẽ chẳng thế dương cô tài phục vụ database như cô tài pra docker compose lo chuyện sai dương sẽ chắc cho nó bật history dương bật password sai dương set password username db name mình nhớ này trong nhung chọc vô design nhưng mà cả nơi mày kinh directory mũi chết mất mày kinh đi ó docker demo chẳng ta trong cd được can docker ta bắt đầu dùng backup folder này cho folder ta chẳng dùng backup vi nhưng ta docker compose chẳng những sẽ docker compose nổ nhưng đã tray không docker compose dot yaml nhưng vào yaml dân insert về má thì mỗi bị tệ tôn version dân ai đặt version mùi chạy số version tìm mùi mà tạo máu dân miền sủi miền trả anh ấy dân sủi nâng base mà nâng container mùi chẳng ai miếng image trả chẳng nhông vô image tờ mùi đấy không cứ tệ tôn tình nâng test cái test Postgres tìm mũi tệ tôn tình nâng cho test Postgres em sẽ không es chẳng service mỗi tiết container name container underscore name chứ những ai đã mua để kia tới test
Postgresមួយទៀតតកតងទៅនឹង image តើណាចឹងយើងយកពីអីគេមិញនេះ Postgres ណា Postgres នេះយកពីអា image ដែលយើងបាន pull មកនេះអាក្រោមគេនេះ Postgres alpha ចឹងក្នុងនោះវាមាន port យើងដាក់ tray មកចឹង5432ចឹង environment កន្លែងនេះឥឡូវចេះភាសាវាអត់សាក់ចេះ save ចឹងមកតើមកខ្ញុំបើកនៅក្នុង Visual Code មកសួរសេអូខេចឹងយើងសរសេរតមកមួយទៀតគឺ environment ណាenvironment អូខេភាសាក្នុងអត់ស្អាតតែពិតវាត្រូវចូលបន្ថត់ចេះនេះ environment តមកកន្លែងនេះយើងដាក់មក Postgres user ដាក់ admin ទៅកន្លែងនេះយើងដាក់ចុច2ក៏បានដែរ2ចឹងក៏បានស្មើក៏បានមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹង Postgres password ចឹង password 1 2 3ចឹងទៅមួយទៀត db Postgres db ថា test underscore db ចឹងទៅអូខេដូចជាមាន value មួយទៀត value ណា value ចង់ខ្ញុំសេវ value នេះដូចខ្ញុំនិយាយមិញទៅតង access file ចឹង Postgres វាត្រូវការកន្លែងstore file វាដែរចឹង application វា store នៅក្នុង data table វាលើវា store នៅក្នុងអស់ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ tray ដូចគ្នាមក volume នេះយើងដាក់អានេះខ្ញុំសុំ copy ខ្ញុំអត់ចាំដែរទី1វាមានឈ្មោះវាមានឈ្មោះហើយនឹង path នេះយើងដាក់ចេញមកហើយវា store នៅកាន់នេះបាទនេះហើយយើងយក export វាមកក្រៅយើងដាក់យកអានោះមកប្រើអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងអាច run បានទេអញ្ចឹងយើងមើលនេះអូខេអស់ណាអញ្ចឹងជួយចាំ password អត់អីយើងប្រើ Docker Compose យើងស្រួលមើលទេអញ្ចឹងដើម្បី run វាបានយើងប្រើ Docker Compose Compose app.d អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញវាមាន create 3គឺទៅតង network volume ឬ volume ហ្នឹងហើយយើងសរសេរមិញហើយ container ហ្នឹងគឺ test Postgres ដើម្បីមើល container យើងវា app ឬមិន app យើងប្រើ Docker ps ហ្នឹងវាសូតែ Docker ណាដែល running នេះយើងឃើញ running ណាអញ្ចឹងយើងអាចមើល log វាបានណាអញ្ចឹង Docker log ដាក់ container id អូនប្រើ git bash ខ្ញុំច្រឡំDocker ps Docker log
việc nó thì dân vừa lọc thử nhé những ai thì lọc thì dân tự Docker thiếu lọc thiếu let's not comment thiếu.s log oh tôi chỉ ọt trắng này hay chỉ nhầm cho lòm mà này lọc này giờ mình thiếu đi mới ọt ấy ta dân từ tiết dân từ mơ Docker desktop á dân khơi miền chỗ càng container chẳng nhưng mà nhân miền email dân vô email nó tờ rằng chỉ container chẳng vì miền mà container cứ Docker demo mình tự Docker demo ok là vậy bây giờ mình cài folder Docker demo nè chẳng bạn á dân trong đăng thập gì đài đó chẳng vì runner local học chẳng dân cả sạch tại DB nhưng mà extension DB mùi ní chẳng những bộ connection mất chẳng những rất database type những cứ Postgres chẳng những runner ní cái smart local host port dân đặt nó default port với này username với mình chẳng là cái admin hay password với một bị bấy hay database với cứ chung bộ text underscore db chứ những ai kinh địch mất kịch lỗi vậy được xa nhầm para cho nào chẳng tới việc học đã ok ở đây thì chẳng nhầm xong para data credit mong data credit hiện kinh địch sân đây ok chẳng nhầm bộ kinh địch sân mùi mất data shop chẳng dù Postgres chẳng dương đã tự đi máu chụp ní local host rồi hai bốn sàn phí user admin password muối bị bảy database chứng cứ test underscore db tại nó những cái success chứ những ai apply cái này bạn nè là những vậy nè cái test db test database những ai bật cao nơi thẻ bo lại chẳng mang được cái gì những ai query những select chẳng tới ghé bạn ok ta dân tự đo lấy dân lại ta vô nó ta dân tệ tôn nâng điện đại tập bài những hỏi ở dân dây ở dân đừng thường bị application muối xong đặt bia make ai về cái này ở đây chẳng như xong bạc cát từ trên spring boot muối chẳng như là spring init sò này nhưng xong ra mà vẫn đi dân vô default mà chẳng lại đi dân đã thá thì cái mình của đại được cái Docker demo Docker những tên Docker demo nhưng vô cha hay nhưng ra mũi version Java version pay muối lớn nhưng test yes API với mất para Spring Web dependency hay ta mò nhầm từ para lông 4 cái optional đi để dân từ xe để lấy đi chim nuôi developer dân xe code lấy để tôn tiền lên connection dân para cái mạch Postgres SQL driver hay mới tiếp dân thời ca query dân para JPA data JPA box Spring Boot chẳng nhân vô tại buồn nó về cột cron ấy là thời ca connection hay là kẹp data insert data nhé chân generate nó nhưng mà Docker demo muối dương copy viết tự đặng được non ngàn hạt để dựng
xe nó Docker demo trên xong path tạo nó nhưng right click nhưng extract here cho nên tụi bạn phải chạy mũi ok thế nhưng chọc đào là xe phải chạy nắng là nó khi những bạn Docker desktop đó nhưng nó mấy nhân copy đã chỗ lấy nội Docker demo trong cd Docker demo nó anh vào Visual Code ok cái này ní nhưng miễn phí mình nhưng làm Docker Compose nên sẽ Spring Boot trong lúc nông Spring dương thử ca rành tại muối trong download dependency mau repository registry cho những bạn ok hỏi nhé ok cho những ai cho rành bán nhưng ai cho rành bật tổng đi các bạn nhưng bạn comment các bạn chứ những bạn comment mất nhưng xe mà vẫn phải check cho những xe mà vẫn Spring boot rành này những rành application trong viên error sai cái tôi nâng configuration data source sai những rừng dependency mình dependency lại SQL là chứ nè chẳng thời ca data source chúng tôi được phải cái những ai từ xe nó không đi mở là mình cần fit cho tôi tới cứ dừng ở bài ở sửa sẽ chừng trong những Spring nhưng sẽ cho bài toán vì là sửa mà này application wait Spring application name trong name dưới data đôi cái niềm Docker demo những bài tre nó sẽ tạo mới những tại tôi năng data source trong Spring data source dot data source cho bài toán username với cứ admin and password với cứ buổi tí bay thì cái này send string với cứ đi dân từ C JDBC tạo map Postgres SQL // localhost port has 432 ok trong database name với cứ test đặt test database and driver với class driver intro space này sắp chạy ok trong application port nhóm bây giờ đã tới dương vi trình server port vi trình 8686 á class chọn kỳ cho những bạn nằm giữa bị quẩn bị phẳng ok nó như ai ran bán cho những ran màu bình mất nhưng tay mất thằng connection những từ căn ở Pakara dương Docker desktop dương ran container nè lấy những khinh tay bàn đấy data create những cái tay đá này application Spring Boot những có connect tự bản chốt chỉ ta chân dương chập đơm nhưng xong thì chạy sample muối nhưng bậc cả table muối entity nhưng bậc cả file muối thì một hai person họ trả vào trong nông đấy dương đã viết chia private long id private string name private string gender gender ok
ចឹងនៅក្នុង entity យើងត្រូវបង្កើត annotation នេះជា entity n t នេះហើយយើង table តែប៉ុន្តែ table នេះយើងមិនដាក់វាក៏បានដែរវានឹងចាប់ឈ្មោះខ្លះយើងតែយើងគួរតែដាក់ទៅចឹងដាក់ថា person ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងតមកយើងនេះអូអានេះ private នេះយើងអត់ចង់សេចឹងយើងប្រើលំបុកជំនួយយើងអត់ចង់សេចឹងទេចឹងដាក់ថា default field ហ្នឹងឯងlevel ចឹងគឺយើងប្រើ private ចឹងវា access ទាំងអស់នេះ private គឺនេះឥឡូវនេះយើងលេងប្រើប៉ុណ្ណឹងវាស្មើ private ហ្នឹងវាមក access modify ទាំងអស់ field នេះជា private ដែរមួយទៀតគឺ getter setter កន្លែងនេះខ្ញុំឈប់អូខេចឹងខ្ញុំត្រូវប្រកាសវាជា primary key id ហើយខ្ញុំឲ្យវា auto ទៅ generate value generate value ហើយក្នុងនេះយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរដាក់ string g វា string g វាគឺស្អីគេចេះidentity កុំឲ្យវាជាន់កន្លែងនេះវានឹងចេញថា value field that's not you អូខេនឹងអត់ you ក៏អត់ទៅមួយទៀតយើងប្រើ column បញ្ជាក់ថា column វាជាអីគេ column តែប៉ុន្តែអានេះយើងមិនដាក់ក៏បានដែរ gender យើងដាក់អញ្ចឹងបើយើងអត់ដាក់ក៏បានដែរកន្លែងនេះ name បានថាអានេះជា column នៃ table យើងនេះដាក់ទៅ name យើងគឺ id ជា primary key not string នេះប៉ុន្តែយើងបាន table មួយចាំមើលយើង run មកយើងទៅមើល data grid ចាំទៀតអូខេកណ្ដិចអញ្ចឹងយើង refresh មកrefresh អត់មានទេអូយើងទៅដាក់ឲ្យវាបង្កើត table automatic តាម entity យើងណាអញ្ចឹងយើងប្រើ spring jpa.hibernate dd auto create អញ្ចឹងឲ្យតែមាន entity វានឹងបង្កើត table ឲ្យតោះអញ្ចឹងយើងអាច run ដងទៀតអូខេតោះយើងទៅមើលយើង right click មកដើម្បី refresh អញ្ចឹងយើងមើល public មកនេះយើងបាន table មួយ sequence មួយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមាន table person មកយើងចូលមើលមាន3មាន id មាន gender មាន name អូខេអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើតនៃ application យើងតហើយយើងបាន table ហើយក៏បាន entity ដែរតោះមកខ្ញុំសូមប្រើ JPA យើងបង្កើតជា interface មួយអាហ្នឹងយើងគេហៅថា repository អញ្ចឹងក្នុង repository បង្កើត file មួយគឺ person repository.java ហើយក្នុងហ្នឹងយើងបង្កើតវាជា interface ទេ interface ហើយយើង extend ចេញពី data JPA repository អញ្ចឹងវាមាន function ប្រាស្រ័យដែរកន្លែងនេះវា require generic ទី1គឺ object យើងយកពី person យើងហើយ primary វាគឺជា log កន្លែងនេះយើងទៅសេប៉ុណ្ណឹងមកបាន repository អញ្ចឹងយើងដាក់ get អីនេះ find by វាមាន auto វា override វាប្រើ interface អញ្ចឹងគេសេ function មកយើងប្រើ override function ហ្នឹងមកប្រើបាទ
មួយទៀតយើងធ្វើ business logic ចឹងប្រើ service ទូទីវាគឺ business logic ហើយខ្ញុំបង្កើត class service មួយ person service .java ហើយក្នុងនេះយើង complete ដាក់វា annotation service បានន័យថាឲ្យ Spring Boot នេះវាស្គាល់ class ហ្នឹងជា service class តោះមកយើងប្រកាស function មួយយើងប្រើយ៉ាង public ទៅខ្ញុំដាក់ string សិនណាចេះមកខ្ញុំចង់ return ចឹងសិន string តែចឹងទៅចឹង return ស្អីមួយចោលហើយអូខេកន្លែងនេះយើងបាន business logic មួយចឹងខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតគឺ controller កន្លែងដែលវា map ពីគេ request មកពី URL អូខេចឹងខ្ញុំបង្កើត file person control .java ចឹងឡើយយើងបង្កើតវាថាជា REST controller ហើយវាជា REST request mapping កន្លែងនេះយើងដាក់ slash API ចឹងទៅ slash person ចឹងខ្ញុំដាក់មក whole version ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត public method get មួយ return type ជា string ហើយ get ហើយ return កន្លែងនេះយើងត្រូវ inject service មកប្រើអញ្ចឹងដើម្បី inject យើងបង្កើត private final person service person កន្លែងនេះវាឲ្យបង្កើត constructor ឈប់មើលចឹងវាឲ្យបង្កើត constructor នៅក្នុង class ហ្នឹងស្អីចេះចង់ទៅវាបង្កើត constructor ចឹងខ្ញុំប្រើរបស់លំបុកមកស្រួល require achievement constructor ហ្នឹងវាលេង error មកយើងយក service ហ្នឹងខ្ញុំ call function test តេស្តតោះអញ្ចឹងយើងសាកតេស្តមើលអញ្ចឹងបើក Postman មកអូខេអញ្ចឹងនេះអូខេខ្ញុំទៅសេទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងរាំងមក404បាត់ទៅហើយទៅមើលវាបានទៅ404តើគាត់តាអូកន្លែងនេះយើងអត់បញ្ជាក់វាថាជា get mapping នេះសិត get ចូលវា get mapping អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើបាន restart application យើងឥឡូវយើងដើរតេស្តមកអូខេហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ request mapping room មួយមកហើយយើងដាក់ចេះបានថា slash ទៅទេក៏បានបាត់ដាក់ក៏បានចឹងយើងវា point ទៅ service បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង service ជោគជ័យដល់មកខ្ញុំចង់ទាញពី repository data JPA អញ្ចឹងយើងប្រើ inject class នៃ person repository គេយើងប្រើលំបុកដែរមកគឺ require achievement constructor តមកខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំយក person .frame ភាសា return type នេះជា list អញ្ចឹងខ្ញុំឈប់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្កើត DTO មួយទៀតសម្រាប់ធ្វើ DTO នេះកន្លែង map person request Java
ô tầm bật đời xa nhằm pra mấy sơ kẹp hay là đã ba mãi thì chân nhầm mãi thời ca đi khỏe thì respond vô bằng tới lưỡng respond 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 se chân việc cảm ơn nhằm pra builder cái lấy đi nhầm đã và cả nơi require default មកខ្ញុំប្រើ default ហើយ default ហ្នឹងគឺយើងប្រើ novel private private builder ចឹងខ្ញុំដាក់ string response ខ្ញុំចង់ឲ្យអត់យក id string នៃ name string នៃ builder builder to getter setter getter setter to string មួយចឹងបីដាក់ lock បានហើយចង់យើងត្រូវ map វាមកចឹងឡើយនេះខ្ញុំដាក់ថា list យ៉ា return type វាជា list នៃ person dto person response thế nhưng returnជា list lạiនេះវានឹងប្រាប់ហើយភាសាមួយ list នៃ person entity មួយ list នៃ response អញ្ចឹងទៅការ map វាខ្ញុំបង្កើត method មួយមក public private private map per ឥឡូវនេះយើង map ទៅ response មែន map per map map to response ហ្នឹង to response ភាសាយើងមានតែ entity តែមួយដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ final person អានេះអត់សឹកចេះឲ្យបាទតើមក return អាយ៉ាតើមក return type វាreturn type វាជាlink person response ឲ្យវាចង់មកចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ list ដែរ list នៃ person នេះដាក់ person ច្រើនណាស់កន្លែងនេះយើងដាក់យើងអត់តន់ import វាមកកន្លែងនេះយើងប្រើ builder អត់ត្រូវភាសាវាមិនមួយណាជា list ប្រើចេះធម្មតាសិន builder អូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ map វាដោយសារនេះជា list អញ្ចឹងយើង return នឹង dot map dot string dot map map key map person và nhóm person response lại đi dân từ xây mất trên này map person ok trong xây trên nó map
Oh sorry rồi lại ní dương map sao dương từ xe map bía dương vào map hình nhận đất data nòm áo và chết tò mò dot collection dạ dot map dot collection dot list cái này dùng là collection dot to list hay lấy đi dùng là new person response data chọn remove human person getter setter okay. Xong nhưng bạn thao quá rest small new person chọn small new person rồi nè mấy ai return đây năng trình tự cả quên ok chăm tích mới nhầm mới sang data ok trong your rest dot set name data dot get dot để admin chắc mấy tha person ấy dương ở toàn đã to string getter setter cho nên bạn getter setter mất getter setter chẳng lẽ dương as get name bạn chẳng những progress dot set gender data dot get gender hay tao mất dot collection dot to list chẳng có sẽ không nên mình collection thì collector đã collector dot to list máu này dương para this là đợi máu ba expression dot is mình in thi chọn mạch cực in thi mình in thi dương para this dot map to response đã chối okay. Ok thật nào đấy trên controller nhưng giờ chập đầu đồ đáy release này response person response CID đi đang dư tị ok vậy đi đặt tha per get chẳng hạn get service dưới của bạn get ở đây bởi ní giờ mình hot chào ok tại sao năng đạo này chẳng nhiên từ postman những đó dạ
dương bạn empty ấy được xa dương map tới bây giờ bạn data empty này ở lấy dương tay muối dương thực cho data dương tay mới mất bột mũi dành đó mail ini nak semua sempat yes mới ini submit làm cho những từ mơ này rất ban data cho những bạn để sân nhất sẵn sàng được ăn data vậy ok cho những tất cả bia liền bị ở xa đấy dân rằng không lục khó là dân trong rằng là đọc hết và dân rằng chừng mùi nặng đọc hơi mệt cho nên tôi bật cả đọc hơi mệt nó trong những nơi không bật trình Java Spring Boot với những từ bật cả đọc với sẽ đọc cả file đọc rằng trong dương in from JDK no. Open JDK thầy lấy một cái muối JDK sleep có cái bài này lấy dân đã available bạn slow nè JDK phải mùi bài xây ngàn chẳng tiếp cứ directory wait copy okay, copy sau hay là destination chân copy trên p target đỏ target lấy đi nhầm đằng sẽ trở sẽ khó này target dù tầng dot giá hay là definition là application dot giá summer sample tích lại nó đang chờ lòng thấy chờ lòng ở nhà y tế thì chuẩn bị copy cho Docker biết Docker file nó bị thơ bị lừa một cái hố trong những đã bật ca working directory app trong những thay kiểu để trở hỏi hay được tỏ mói dương export port dưới cứ people 1.5 rồi comment rằng được Java dưới cứ Java một tiết đỏ giá app rồi lại đi slash application dot trả ok chấm phần năng chấm năng bay ra nơi Docker compile nó Docker compile sorry Docker file ở dưới nhưng tất cả bia animation chấm nhưng pra mà vẫn nơi xa sẽ lấy những video tiên vì target directory chân lại directory target biết nhỉ trong là toàn mình vào trà thì trong những video món gì nữa error trong những pra mà vẫn clean những sẽ cái màu bánh những cái trong tất cả clean này bởi vì chỉ trà màu bình trong nhớ nâng từ tụ bàn nè trà vào mũi bảo trình đi trong những ngày run comment mình đỏ trá hay target application sáng sẽ Docker demo snapshot nè trong này mà là những việc copy hay vừa rắn này nó lại rằng trong việc rắn chẳng thế cho mỗi nhân build chia mình cho nhân para Docker build dot thi take name dưới thì take name
tag name យើងឈ្មោះអីគេដាក់ដូចគ្នាទៅស្រួល docker demo ហើយ tag នេះគឺ version 1.0 ហ្នឹងទៅហើយយកពីណាយកពី slash ដែលយើងឈរហ្នឹងអញ្ចឹងនៅ docker demo ពិសេសអញ្ចឹងវាទៅចាប់ដើម pull អូខេអញ្ចឹងយើង pull ដោយសារខ្ញុំថត pull ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងពេញនេះតែមកវា copy នេះ copy target ហ្នឹងចាហ្នឹងមកដាក់ក្នុងចារបស់ environment របស់ docker ហើយវា export អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវាបានមួយអញ្ចឹងយើងប្រើ docker image ដើម្បី show image ដែលយើងបាន build ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅលើគេនេះ docker demo version take យើង 1.0 នេះ26 second ago អូខេអញ្ចឹងយើងអត់តាន់run បានទេយើងអាច run វាក៏បានដែរហ្នឹង docker run អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងប្រើជាយើង run ជា container យើងប្រើ docker compose ទៅយើងអមជាមួយនឹងនេះមិនថាអមជាមួយនឹង crash យើងហ្មងវានៅក្នុង network docker ទៅមួយណាអញ្ចឹងយើងបកទៅ docker យើង compose នេះអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះយើងស្មើមក application អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមយក image ហ្នឹងមកប្រើប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងធ្វើចេះវាបានទេបើតែវាបានតែក្នុង local យើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយក image យើងហ្នឹងដាក់ online ដាក់ក្នុង repo docker hub ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន docker account មួយសម្រាប់ push image ដែលយើង build ហ្នឹងទៅកាន់ docker hub repo អញ្ចឹង docker hub យើងកន្លែងនេះយើងត្រូវមាន account របស់ docker hub ខ្ញុំបង្កើតបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចូលមកយើងអាច hub យើងទៅមកចូលទៅកាន់ repository នេះយើងចុច create repo ដូចយើងបង្កើត repo យើង hub អញ្ចឹងយើងដាក់មក docker demo ហើយយក public ទៅសារយើង run ដើម្បី test អូខេអញ្ចឹងយើងបាន repository មួយនេះ docker pool អូខេនេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ repo នេះប៉ុណ្ណេះហើយមួយ tag name ភាសាយើងអត់ទាន់មាន tag ទេយើងអត់ទាន់ push មកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសុំ copy ប៉ុណ្ណេះមកនេះអានោះដូចតែនេះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងចូលទៅកាន់ docker យើងវិញយើងប្រើនៅនេះក៏បាននៅនេះក៏បានដាក់ហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងយើងប្រើ command មួយគឺ docker pull docker take មានថាយើង take ទៅកាន់ repo នេះហើយ version 1.0 ដែរមកអញ្ចឹងដើម្បី push យើងទៅកាន់ take នៃ image id អញ្ចឹងយើងទៅយក image id នៅលើគេមកនេះយក image id មកsorry កន្លែងនេះយើងចឹងមកនេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើង docker take យើងបាន take ទៅកាន់ repo យើងតមកយើង push អញ្ចឹងយើង push វាមកយើងដូរពីពាក្យ docker take ដាក់ទៅ push sorry push អញ្ចឹងយើង push ទៅអូខេចាំមើលតិចអូខេ pushing អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម push image ហ្នឹងទៅកាន់ repository docker អញ្ចឹង docker hub អូខេអញ្ចឹងលឿនដែរ image យើងទៅប្រើតែ52អញ្ចឹងវា push ទៅអូខេចាំតិចអូខេហើយ push តែក៏អត់ឃើញដែរចាំវាឲ្យវា complete សិនអានេះវាអត់ complete ទេតែវា load ចេញ ID អីមកអាហ្នឹងមកថាដើរនេះអញ្ចឹងយើងបានហើយយើងទៅមើលនៅ docker hub យើងមានអីប្រែប្រួលយើង refresh មកយើងចូលនៅលើ repo docker demo នេះយើងបាន take 1.0នេះអញ្ចឹង image name យើងtake image យើងគឺឈ្មោះ docker ចុះ copy docker demo
ហើយមួយជា0តើអស់យើងយកអាហ្នឹងយកមករាំងនៅក្នុង Docker Compose អញ្ចឹងយើងធ្វើលំនាំដូចគ្នាមកយើងដាក់ថា Docker បច្ចេកយើងឈ្មោះ Docker demo អញ្ចឹងទៅហ្នឹងមានថា service មួយទៀតណាអមជាមួយនឹង container យើង container ដាក់ឈ្មោះដូចគ្នាទៅ Docker demo ហើយ image យើងយកមកពីនេះយកពី repository ហ្នឹងមកនេះយកចេះក៏បានimage ដូចជា copy ហើយយើងផាសមកយ៉ានេះអញ្ចឹងយើងយកពី image repo យើង Docker Hub Docker demo 1ហើយport យើងដាក់ឈប់ចាំតិចដល់លេងនេះដូចខុសហើយអូលេងគ្នាខុសប្រហែលអូខេអត់អីអញ្ចឹង port យើងដាក់ដូចគ្នាមក2025អានេះ export អានេះ internal import បន្ទាប់មកយើងមាន environment ទេ volume ក៏អត់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការឲ្យវារាំងមើលដូចជាអស់ហើយ container host name ឥឡូវយើងគួរតែដាក់ host name ក៏បានអត់អីឥឡូវយើងអាច Docker Compose ចឹងដោយសារយើងកំពុងតែចំណាំទៅ Docker Desktop យើងវិញយើងចង់ទាញពី image ពី Docker Hub យើងមកប្រើវិញចំអមជាមួយនឹង Postgres យើងនេះយើងកំពុង run នេះចឹងយើងប្រើ Docker Compose down ណា .v down តទេវាថា stop compose ទៅមូលវិញហើយ .v វិញលុប value លុប lim នេះលុបនេះអញ្ចឹង down នេះ down បាត់អស់ link អញ្ចឹងខ្ញុំ up មកវិញ Docker compose app.d តោះយើងទៅមើលឬក៏យើងប្រើ Docker ps ខាងនេះអញ្ចឹងយើងទៅមើល detail យើងឃើញមាន service Postgres យើងដើរតែ application demo Docker demo យើង down យើងមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹង connection ទៅកាន់ database connection issue local host អូខេ local host អូកន្លែងហ្នឹងយើងគួរតែដាក់ host name host អូកន្លែង host ឈប់ខ្ញុំអត់ចាំកន្លែងហ្នឹងដែរដូចជា host អូកន្លែងនេះយើងទៅបង្កើត host name ឲ្យវាណា host name យើងគឺដាក់ឲ្យឈ្មោះដូចគ្នាទៅតែ Postgres Postgres អូខេខ្ញុំសាក down ហើយ Docker Compose app.d យើងចូលទៅមើលមកអូ down តែបាត់ហើយ application យើង connect ទៅកាន់ database តាមរយៈ host name នេះវា starting host name and port verify host name and port មកឈប់មើលសិនអានេះវាអត់ស្គាល់ត្មង
វាអត់ស្គាល់វាអត់ connect ទៅវាកើតhost name ឈប់មើលវា host name វាទៅអូ connect to local host តែ host name ហ្នឹងមិនមែន local host ណាយើង run នៅ docker នេះដែលយើងដូរនេះ test នេះអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតឲ្យវា connect application យើង connect ទៅកាន់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់កន្លែងនេះកន្លែងនេះ local host ហ្នឹងទៅជាចេះវិញអញ្ចឹងយើងអូនេះយើងត្រូវ build image មួយទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវការ build ចាអូភាសាអីភាសាអានេះវានៅខាងក្រៅ network local តែខាងក្រៅអញ្ចឹងវាត្រូវ access ទៅ local host តែបើក្នុង docker environment វាត្រូវដាក់អាមិញអញ្ចឹងយើងធ្វើបបែកដែរយើងត្រូវប្រើ profile អញ្ចឹងយើងបង្កើតនៅ application docker មួយមក .yml កន្លែងនេះបើនិយាយថាយើងយកApple នេះ data source នេះ Spring ហើយដាក់វាចូលមកប៉ានេះហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ប៉ានេះអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអូខេតោះដល់ទៀតអូឈប់អានេះ docker អូខេត្រូវហើយមិនថាចេះ connect data source ហ្នឹងខុសទេយើងចង់ដាក់ docker តែពេលយើងនេះយើង build នេះយើងត្រូវប្រើ application វា connect ទៅ local សិនហើយទៅក្នុង docker environment ចាំយើង replace ទៅជា docker ក៏ទៅ docker វិញណាអូខេបានណាអញ្ចឹងយើង build ទៀតមកដាក់ version 1ជាងថែម version មកកុំឲ្យជន់ទេអូខេអញ្ចឹងយើង docker image យើងមកយើងនឹងឃើញ image ថ្មីដដែលឈ្មោះ image ដដែលតែ take វា 1.1 អាមិញ 1.0 អញ្ចឹងយើង docker take ដូចមិញ docker take ទៅកាន់ take នៃ id ហ្នឹងទៅកាន់ repo ហ្នឹងខ្ញុំសុំសរសេរមករៀបស្មើឈប់អីចេះឈប់ចេះវិញលឿនជាងខ្ញុំ click slash អូ slash demo repo យើងនៅ docker hub នេះប៉ាត់ copy ទាំងអស់មែនហើយtake យើងគឺ 1.1 0ហើយចុច1ចាំមកយើងពុះយើងប្រើយើងដូរចេះមកតែយើងប្រើពុះអញ្ចឹងវានឹងពុះទៅមួយ take ទៀតហើយវា 1.1 អូខេចាំតិចណាពុះទៅអូខេពេញហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើល repo យើង refresh មកមួយដដែលអូដោយសារវាអត់ complete បខំវាចាំតិចអញ្ចឹង AI ណាបាក់ប្រើបានហើយអញ្ចឹងយើងទៅ refresh មកយើងនឹងទទួលបាន take 1.1 នេះអាចារ្យអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលរកបែយើងថែមដូរទៅលេខតោះអញ្ចឹងនៅក្នុង docker compose យើងទៅធ្វើម្ដងទៀតcompose នេះដូរមកដាក់លេខ1វិញអញ្ចឹងដោយសារcompose យើងពុំ RAM នេះអញ្ចឹងយើងប្រើ docker
noun dot v docker decompose noun dot v chẳng dân docker app docker compose đi rồi chẳng dân bàn màu pi down mình bảo đấy chọc những mở sân connection thế đấy điểm xíu đây dân tôi mở tự ná về connect tự local khó được của mình có lấy dân riêng của bạn rồi viên tích connect thính thu anh ấy ta dùng máy thị rùa tỉnh bản khơi JDBC connection nè connection điểm xíu thì cô tập rạp connect thu ta muốn nè connect thu là khó họ tiếp cho mày thà application những nơi tái connector là khó hỏi tôi chỉ mùi lại để xa nè mà nhạc dương giờ giả docker nè dương rắn nó ra là đi nè xong vì mình từ lọc họ chắc là bây giờ ra là thì bán dương và ấy thế nè nhầm lịch đáy nhưng xong mơ và trình xì núi nè dương và environment nhưng time là bật này mất được score này okay. Của mình là tận nào cho hình vị wait nè dân time environment mà Spring profile active đầm bay ở via reflect từ cánh docker vài mở application tray docker dot vài mở lấy profile lại chẳng bị switch cái dân down rồi mà là dân app mình mất ok ta nhân từ mơ tiếp dạ đợi giặt ấy mình chưa từ mới về ok chẳng application dương nick connect từ học cả đại bản ok bạn này tập chẳng nhân chồng tại mới ok bạn ở nhưng xả insert data mình thử insert data gender choice male small commit chẳng nhìn mà mới nhưng tụi bàn này khác những bàn được như vậy nhưng anh thay mùi thế này chẳng đấy commit chẳng như tôi càng postman những bạn bị cái là nó cứ chỉ cả deploy này container giống từng pi application thì mỗi cứ database này mỗi tiết cứ application demo person này API chắc nhưng ai nhưng vô việc đặt được nông online người tới ai nhưng vô tại docker compose thì đặt được nông server rồi có computer xí nhưng cần tại thử docker compose có app đỏ đi nguyên tụ bàn được kia tốt cái OTC Java cái C C# rồi cái C Python trên computer cái admin tờ lặng trên cái là local computer thì chắc là cái tầm miền Docker desktop cái ảnh pool nó rành dùng chẳng cái nào được gì ok chẳng những ai mình nè bạn trên cái ô tô là computer này dùng vùng pra đấy mà pay mùi chân lại như bia những ai đã different nó có ba chẳng cứ dân ai đồ bán lại nhé dân đặt
JDK mà em có bàn này mà sao lại chẳng đã nông gồm tờ nét cả này tụi admin JDK cả rán mát đưa con JDK khó vào rán mát chẳng vô đã tờ lời server cloud đã cái testing đã area QA chẳng này chẳng cái tay bàn bây giờ tay chụp trái dân vô compose nó tự đã được nông server mà nhưng rằng ai install lại docker compose docker hay năng docker compose tới là docker compose bán nhưng para comment mà tới viên năng thời ca deploy trong server này chẳng ai ao user para bán ok chẳng vì mình tập năng thì năng gì mình bộ scalability gì tiết anh thơ mũi bộ microservice mũi Kubernetes bay thua auto scale ở vì mình là thao vì hot như nhảy á vì para bànច្រើនវាអាច scale ខ្លួនវាហ្នឹងវាអត់មាន port អីញ៉ៃញ៉ៃចឹងទេចឹងគេប្រើពួក Kubernetes មាន cluster មានអីចឹងណាគេចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាតាមតន់យកពេលម៉ោងអូខេបាយបាយ